برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی کما مال کمیل من را برتی خما دل خورا دل که خواگر حتی پیرو که چه دست من گر برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی کلی آوا بیرا گرما کلی سر پیابو حضرت علی از شم دسلن گوی کالی گدلی و ما دنیا والی برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی بله چقا و بخیر کردن برومت چقا و خیر کردن آناتولی ناوینین هیجا به ناوی پیکانه و گشت که سلافت کنی هم بخیراتن برنامه پیکانه تیوی ایرو روژا شمی 25 شباط 2023 نه ام به برنامه کدن لپیشبری ونه و کنج دزانن لولاتی ما فلکت که مزن حتی سری گلی ما وک پیکان و HDP ما کامپانیا دست بکرو کامپانیا درین مال خج مقدورن زرزله را وکن مالاوا آوابه که حتی نها ما 100 مال بجیکر به مناسبته ام جاره کدن بانگ لوه دکن کسی که بخوازن مال خج مقدورن زرزله را وکن به مرا و به HDP آنقره خوین قولو جهان بیلره تکبن تکیلی و ام تکارن ببن آلیکاری و خیرجوه ام جاره کدن سپاس کسی که خیرخواز و دخوازن آلیکاری بدن مقدوره که احتیاج امان بجیه بینن که مبا گوت بشنده ام وارن سر برنامه خواه و کنجی دزانن بری 4 روزات بر 21 شباط او 21 شباط روژا زمان زکماکی جهانه یعنی بلکه اون بین و روژا که نورماله اری جبوی هر ملت کی جبوی ملت دن روژا که جریزه روژا که نورماله لیش بوی ما کرده روژا که طیبت جبر کو زمان مای قدخه زمان مای هنگ بندسته زمان مای لبر اسیمیلاسیونه جبر وی روژه کرد گیشتک لهر درکی وی روژه طیبتی دبینن و تخازن پیروز بکن و تخازن وی روژه بینن زمان دا کو ام هنگ زیده تر پی بحثن کردن آنا چولی ناوین جی توی آری دا پر زخت زوری که مزن دانه جبر کل آنا دولی ناوین زمان کردی مخابن صدی هفته ایدن نیدن کرن به زمانه که ایدن به ترکی دن کن و کرد گیشتک جی به زمانه که لوالات دجین گیشت که دزانین لی زمانه خه مخابن جی هر کتوچو درد کبن چل ایران با چل دولت عرب با چل ترکیه با حتی چجیل اروپا با ام و زمانه گشت کارن دزانن لی حتی زمان خه ام کرکی خجب هکرن نادن هر دچه ام جی درد کبن جبر و مخواست ام برنامه که چه بکن میوانم برنامه ما بریز بریوان بگوتی زمان کردی اما بریوان خزمزاره ام اگر رجی کرم خب بین سر اکرانه
بریوان تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی. مرحبا ناف خیلی دابن ایوارت باش و هر وای ایوارت تماشاوان المج باش كاك احمد قايد دسوت هبه از دخازم كرت قوتنا كل ساعه حجه بيجم کرم جبرك واجيت تزاني طوفانك مازم بسر ما كرده دهات از سرساغیش تمامی کردان دخازم براستیجی وکی موتی طوفانك امی به چاوا به و بیرنا چاوا بپیچن چاوا ساغ بکن براستی دفکرم لچاره نبینم خداب صبري مايدة وهي مرجي برحمة خشابك وهي فيديكم أم روجة بين روجة كيش في روشي جدار كافن بالي كيلك سباس ام جی سپاس کن سپاس بوی و مساجاته ام نهاجی نیوان خیدن پریز علی قازان هینن سر اکرانم علی تو بخیراتی برنامه پیکان تاوی سپاس بخير بسلامات جماعة أولا را باشتر بنا ور سلافتكم سلافي خي گرم جيت شنيم وك اول بيرونش گوتي براستي جي دلنا تيشه ارتجك لكردستان هاتي اوله ام خمگینن براستي جي نزانن جي بك بيرونه گودم نزانن چه بكن ل کمپانیا و دست پیکری پیروزه تشتکی پیر باشه براستي جي ازوج پیروزتكم گویده ام چه دست مرا ام الکار بکن ام همگینن پیتیشن پرستیج هم نظام بیشتر. سپاس جارا قدم بخیراتی علی علی قازان وقت مالبرج نویسیه نظام سر اکران خویت که معلم زمان کردیه هر وها بریوان خزمزرجی هم هلبستوانه هم جیت عالیه ادبیات دا لکولین خهنه لسروه هنک مجله و ام بینی زمان کردی حاکم زمان کردیه هم جید برنامه انستیتویا کردی دا برنامه چه دکه که ما گفتن دا ام بریز رهبر ما بریز عبدالله خایه بینن سر اکرانه بریز عبدالله تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی خير سلامات إيفار باش جدا وجميوان ترى وجتمشاوان بكار كبيرة سپاس کنی هنجی بخیراتن و کنجی زانن عبدالله خیا جی یک جره ببری پیکانه تا عالی زمان دا جی هنک علاقه داره وک ام هر چار کس امی ایرو برنامه که لسر زمان کردی و کردن آنها چولی ناوین پریوا ببین از تخازم دست بی که بریوان دا دست بی بکم بریوان وک کرده که آنها چولی ناوین وک جنک اگر تو ایرو تابلو کی آنجی رسمه کی زمان کردن آنها چولی ناوین حرم آمد بین سر زمین طبیعی چه؟ ام گوت آلیه روشه دو گلو روشه زمین آلیه مچی بله بله براستی و کردان طولی نبین از گلی که سر برندم بکردن من هر چقدر ام زودتر جنا ولی در کتیبن هاتبن پوش برکرین جی ام زمانی خبر ندایه براستی جینجی دمالان دا کرمانجی طولی نبین جی ام کرمانجی داخفه اجبو ما سرکفتنه که لدادی او مچاوا پاراست یا گرین او یا راستی جبو کو کم بکاربن تو پیشروج دیجی و زمانی خب پاریزن کم زمانی ترکیه زمان سرداز دم بیجن نخ نام زمانی خ مچاوا پاراست دو ام هنه کلوی خور ببن لوی بفکرن لوی ببینن نظم ماموستای مدی سربش دفکرن لگور دیتنا من کردان طول ناوین زواجن در وی خن نکرن بناف هبدر ناف کرمان تن زواجه کردن او یک جی بو صدم که حیا روزی زمانه می بیا وی هات لما قبل ناهیدی امجار قد هاتن کوش برکردن یا برای ما چو اروپایی هنه کلو داری لوازی کتی ناف زمانه ما لدی ساجی گوری امبیجن هرمندن کردستانی ما زمانه خب پاراستیه هیوی دیکم او ساجی دوام بکه لطابی دماغ کم بحثا زمین دیکن امتن بحثا ارکا دایک و باوان دیکن لما خبنا روزا ما یرویم ده هنی که او باندور ده و باوان پر سرزارو کن نمایش بر کوی تکنولوژی که تناب جیانه مده
ام جی وکی کردان طول ناوین هدی ناو زاروک و جوان خدا او باندورا تکنولوژی جنب بیزن مدیس جواکی دبینن و هدی مخابن زاروکن میجی به زمانن که دولت لی دجی نتن ترکیه لأوروپا یشروسا هدی توی داخفن لدیساجی زمانه ما لالیه ما گلکی خورته بویش براسی گلکی سربلنده سپاس مالا تاوا اره یعنی تا روشک و ساوکر لی راست یعنی راستیا ویج ونگه ل کردستان جی کردن ل کردستان جی دماکو مدبینن و پمرا دنگ کن و برنامه مزد کن تبیجو یعنی و گورما و هنگ زیادتر پارستی لی ام ویج بینن برچاوا کو یعنی tehlike ve xetarî ve jî heye ya me yani ya me ji ber ku asimilasyoneka giran li ser me dimeşe her çi qas be ew dera cî warê ew kê ye Kurda ye li wir ez bêm rewşa cuda bibe ji ber wê dibe ku îro zêdetir bi Kurdî nayên dengkirin lê dîsa jî ew cî warê xê em dibînin yani kok binet li wir e یا ما مخابن او تنایه بنگهی و ما تنایه هنک بیو آوایه ام پریز عبدالله قیا او بکن پریز عبدالله تتکاریج مرا هنک دوکن کردن آنا چولی ناوین و چنه چند دوک هنه چند دوکات دن کرن تتکاری هنک جمرا شروع بکی کک احمد اجید سری دا یک لعبخیجه مرنا جوان را رحمت اتخاصم و یه برنده را جی شفای اتخاصم دوی پیروز کرنا روژا زمانی دایی که دا از اتخاصم هن کتکارین زمانی کردی جی بدیر بینم یعنی جمله جزیری فقیه تیران و احمدی خانی که تا 100 سال 16 هم دا گوتو به کرد گرک به زمان خدا اختن و پیشوا بدن یه امبیجن تاریخ که نزدیک دا فقیه حسین ساغنج آبی موسا محمد اوزون وک شاعرکی که ارژن آری ازوان همویان به بیر دیلم به حرمتی و به ریزداری به بیر دیلم نها yani Kurdin Anatolia navin em vek hemû dizanin em îtlat dikin ku em ji aliyê Adıyaman Meletî Urfa hatine yani ber Firatê dibêjin yani Kurmanciya ber Firatê rastî zimanê me jî nêzîkî wane yani pekane hûn her sê jî dizanin filmek çekir navê Lêger dûr da yani ji bilî Anatolya navîn dema ku em dibêjin Anatolya navîn kê derde bîra me işte Konya, Ankara, Kırşehir, Yozgat lê me li wir dît ku ne tane li Anatolya navîn li Herema Behra Reş li aliyê Marmara hatta li aliyê Ege li Asyonê jî Kurd hene nihat film da bi gelê va deran ra hevpeyvin hene mesela pêra te axifin ez dixwazim hin mînakan bidim ji we re yani tahukama di çi qas em nêzîkî vê heremê ne yani di lêgerê da deqîqeya 5 da gundiyekî ji Çorumê daxife û di wir de dibêje ku ez ê gundê din jî bimînim niha bimînim yani lêkereka fiîleka bi Kurdiyê û mastarê xwe jê limandine ku em li Anatolya navîn tiştekî nîşandan göstermek em wek göstermek em bi kar tînin lê gelê Çorumê jî aynî wek me wek göstermek kabul dike lê tu li ferhengên Kurdî mezetikî ferhengên Kurdî da limandin wek göstermek neye tarif kirin wek dalgalandırmak cih digire yani
ferhengek milli mezekleri hemûyan bu şekliye. Naha yani aynı hozana jî heman demeda çıtı beje tabi em ji alî Dersimê ji alî Meletiyê hinê me ji alî Şamê hatin. Yani li bir tabi yani Şam noktaya kadına yani dîsa yani li Çorumê ku vekme to axifin iddia tukum ku hatinê wan ji alî Dersim Meletiyê o Adıyaman'a ve o tiştekî din ji dibêje tabi hinekî me ji ber ve Konya'ya çiye. Ya burada mühim yani em kelimeyeki vek heft dağıtır. Yani aynı manaya da tıkardım. Disa mesela çehbun. Çehbun em aliye yani em tebejin vek zıvirin, vegerin, dönmek, dolaşmak. Hamu vanatının yani çehbun disa ferhengin Kürdi de tönne. Seri de ya enstitüya Kürdiye İstanbul'da da tönleye. Ne nişandan. İhtimala ka pırmezin yani çarhe. Bu çarhe tişteki yani tigare tişteki zıvreye. Jüvürte mesela lüvür hem yani dakikaya 34 u 5-8 da yekme diye mesela kartinin lüve deret gibi mesela strana kadar yani değiş. Dura işte bir vara em sema çekti. Yani hem vekme çekbun hep kartine hem jiketiye em bejin nav ritüeli vani dinici. Mesela dakikaya çılу nehan. Em kalamaka şine ji dayikaka ji Semsure, ji Adıyaman'a em guhtar dikim. Ez bavarım un tuzana bir kelime em tibin devdüt. Devdüt eme hatın. Yani akraba hısımlar em beşin hat. Stran ev kelime derbastı ve ev kelime ciddi sat ev keda tönne vardı. Yani herhangi da tönleye yani Adıyaman'a em tibin tep karanin, Anatolia navin em perbaştı zanın tep karanin. O ihtimala ka mezin kelime yani ciddi u dot yani dayık u küçük pekti. Li yani em bejin tanav dirok ya da hatiye güherin evji yani formak normal at kırdida. Disat film da em per deran tibinin yani dakikaya 5-7 ya çıllu çaran heger nişaşnen nisiye rakam vekmet de hecmerin. Yani rakamın navdera yazdı unozdehan aynı vekmet naftikin. Hem tibin devyek, devdudu, devsisse, devçar hem tibinin hem de Çorum'u hem de Adıyaman'ı hem cihidin hem tibinin ki vekme tinin kartine. Yani pırani yok hem tibinin tibiyizin yani Kürdiya standartta per aliye gidin tep karani yani yek yazde bozda sezde tep karanin liver tabi Mamosta Mehmet Öncü kuphaji ji halke Samsur'e Adıyaman'e vi ferhanga kahaya ferhanga devoka harama Samsur'e Dövürdajı evvek yani rakam emek ji dev yekadan hatta dev nahan vek evik dayına yani vek devoka Adıyaman'a dayı görünep tenel Adıyaman'a emji kartinin mesela kelime kadına min diti tbeje em tbin tür yani kor em kartinin hem la Adıyaman'ı hem la Ali Kayseri hem la Ali Çorum'u ev kelime tep karan ev nabejin kor yani em bejin vek navenda Kurdistan'ı Aliye, Mardin'e, Diyarbakır'ı vekme em vek van kartinin gür mesela ev kelime. Yani mesela tabi lavuk tep karanildi Kürdistan işte karanil ama Türkçeme ve em esas demek o em tibin kör oğul erkek çocuk em tibin lavuk. Hem tibinin lava haramancı yani haramin
Kurdên Anatolya navîn bûne sürgün ev jî lawik bikartînin. Yani Kurd bikartînin wek me lawik bikartînin. Ev xeremek min gotiye yani Çorum, Adıyaman û Meletî. Mesela kelimeyeke din min dîtî liyan. Liyan belki Kurdên Anatolya mîro nizanin tê çi maneyê ama yani kelamemê şîna da pir derbas bike. Dilê min liyan e yani dilê min ti nav êşe de ye dilê min têşe têvê mane an jî endîşe têvê maneyê em wê jî mesela ti zimanê hozanekî Adıyamanê de dibînin. û li Çorumê ev filmda dî niha min deqel vê dere nenîvîsa dê dema ku tare goristanê dema ku tare tirbe nîşan dide li wê dere dayîkek kelameke şîne dibe hûn li wê dere jî liyan dibînin. Yani liyan li gor ewka min li gor çavdêriya min em ji Kurdistanî zêdetir dikartînin ti şînen da. Yani li Çorum Rêz Abdullah eger tu sada bidî ez migo ez vê ew bikim li Anadolê çend devok hene? Ha devok yani yani em dikarin mesela devok biboran şaşvan kir bawerim. Niha yek yani pir ji hevdî pir cuda. Du diyalektî cuda hene, şehbisînî hene. Wek mekevin hatî ku yani zimanzan ji we re dibêjin lêkî Kurmancî û Demilkî heye. Demilkî jî piranî yê ku ya Dêrsimê ne an jî herba Rûs û Osmaniyan e. Em ê jî sê devokê mezin hene li vê derê. Tevva devokna mesela nav xeda yê ku Kurmancî em dizanin em dizanin ki Swêdî hinek cuda diaxivin li gor me û cambekî jî li gor me hinek cuda diaxivin. Yê ku tu nav Kurmancî de em bêjin devok ji hevdî cuda ne yani pir hendik ji hevdî cuda ne em dikarin van bînin ziman. Lê şehbizînî Kurmancî an jî Demilkî Kurmancî ji hevdî hûn dizanin pir cuda ne. Em spas dikin em birêz Elî jî ew bikin me got bi xêr hatî. Elî meelime zimanê Kurdî ye. Ez dixwazim hinekî tu ji min re behs bikî çend salin tu meelîmî zimanê Kurdî dikî gor te Kurdên Anatolê navîn ji hêla zimên da di kijan merhelê de ne? Yek jî va ewka hat eger hûn bixwazin hûn jî wê hinek bersiv bidin hevalekî nivîsiye te ye hûn çima devoka xwe deng nakine hûn devoka Kurdê akademîk deng dikine. Va gotina pir tê berî me ji me tê pirskirin eger firset dî wê ji bên kerem ke Elî. سپاس اول احمد yani ta nişanda got mamoste zmanê Kurdî rastî jî newroye yani êşeke giran da canê me de hebû ji bo ku mezarok tişandine Kurdî li vir zimanê Kurdî heftekî carekê mecbûr hebin zimanê Kurdî yani zimanê zikmakî bes li vir dît mamoste başûr hebûn vana jê fam nedkir jê dûr ketin ji ziman ji bo ve yani mamostelîgê min li Tirkiye hebû bes ez li vir bixwe fêrî Kurdî bûm wek minak heval dikarin hemû jî yani ne tiştekî zoreyî hunû li ser dijital medya li ser pirtûka me dikare ziman fêr bibe ji bo vê êşe min dest bi zimanê Kurdî kir û Kurdê me Anatolî hebûn bes mixabin yani wek hevala ji got yani ziman malbatê de pêşî de dest pê dike û malbat di bê xwedî jî derkeve bizane çi xas fêda xe heye vî zimanî zimanek dayîkeke fêr bibin Kurd yani ez dixwazim naxwazim bêjim ama yani hîn Kurd ne divê astê dana hîn tê negeştene bi rastî jî gelek dişinin zimanê Tirkî va jî sên têşîna yani ji bo ku yani tesîra xwe li ser pêşerû zaroka gelek eger ki zimanê xwe zikmakî fêr nebûn ji bo ve min dest pê kir çend sala ji şixulîm lê her dem ew
هجمارا زاروکان کتنه مکتب یا وی زمانی هل دبجرن کم بو اوجی ایشه که براستی یعنی پیگو آوایی مکتب مدبجی بردا آنا هم روژا شمی مکتب که ما هایی هم زاروک ما کردی آنا تولی تن لور هم زمان کردی ساعته که تدن باشد مشه یعنی است خازم او ایشه که زاروک ما بچن زمانه گیدن و پیش روژا وانا را تاریب به نه باش به برگه دار است من دست به زمان کردی کرد. پرسا تا دویمین اون چما دواکی خد دنگ نکنه اون او پروبلم اگر مزنه گلک حوال جوید بیجم راستی یعنی از بخیر شخصی او فکرام منه یعنی انسان که فیر بود دبی زمان نورمال استاندارد کردی استاندارد چی و فیر بده یعنی خند خوازن نیشینن از دواکا ما یعنی تیمه تیری ناکه یعنی بکجی نظام کلمانه یعنی دبی استاندارد زمانه که مثلا یرو ما درس دا زاروکا و حیوان اون مثلا ما خورز دگو خورز بس کردستان دبین دیک یعنی شاش دبی از کی جنه بدم سبه اگر وانا چون خواندن پیش کردن به کردی چوا بیجن با خورز چی که خورز نکی یا جی اکچه یعنی نظام پرسا گلکته لی آب باشتر مرد دل وادانا فیری زمان دن دبه انگلیزی دبه و سویدی دبه یا جی آلمانی دبه بس چما فیری زمان خیلی کردی نبه دبی زمانه که استاندارد هبه از بخه توی عالی دامه نظام از نخوازم زمانه یعنی طبی انسان ما بلکی فهم نکن بس تنکی هیزه خبکن تنکی که بترگد بین چابا حرجسا یعنی فیری زمان کردی ببین بوده استاندارد زمانك هذا يعني تي وقتی خدا جيك بلو بده يعني داوك كرد انا دوريجي ندوره جا كردستانه كلمه ما چرخ ترکی کردین تکارنم کردی ببینن اونا کار بینن و وقتی پروبلم جوله رد به سپاس یعنی تو دبیجی اگر کو زمانی که کواره هکرن gerek zaman standart be ne heremi devok be rasti jole spas berivan eger ku le Anadolu îro me tvirda ji gotiye mamoste herî baş dê û bavin yani ez bixwe duê evkê da me ku dê bav îro ehemiyetê Kurden Anadolu navîn ser Kurden Anadolu navîn dibe belki ne gişti bece ama yani kesici tambar nakni zede ehemmiyet nadın zamanı Kürdi u Kürken hep zamana giden dantıkın Türkiye dantıkın Almanya dantıkın Danimarka dantıkın İsveç'e dantıkın ama Avrupacı mesela em dibinin Kürke me Kürdi zedetir Türkiye dizanına erem sademe veş dizanın yani rolü de baba çiye tvrda? بله دادی ده باو رولك برازيش جالي جرينج دليزن تفردا هنا رولك جالي جرين اللي وكي ما قلتي دما كنا ام تستخدم تكنولوجيا تدجين هنا كي او رول ويج ميسيون ده وبابان شنو تفردا كام ويا مخابن دادي باري تناف ما كردات تشتك هبو دوتن بخونن خلاص بكن خواندن وكي چاره که خلاص بونه دهات دیتن لو ماجی هر کس زارو که خیر المال به ترکی داخلی دمو کم بیجن لانو پولیه بون به ترکی داخلیش بو که دبستان سرکرتی بن پیشروجه که باش بخوادی پیشروجه که باش لو ماجی دوگوتن بخونو که خلاص بکن اوی چاوت بو به ترکیه که باش دبو لوکی تا گوتی نها لاون پیش مقابل ام دبینن گله کی مالبات بزارو که خیر ترکی داخل سادما ویجی لمخابل بداری اری سازیان مهنه جبوی زاروکان هین کارو کباتا دکن نه کم دبینن لبداری بخوازنا خوازن زاروکان لدبستان جبرکو سر ناسنامه یوان همالتی ترکیه دنویزه گر که درسن ترکیه هبلن دبستانا مجبور دمینن تچنوا درسان yani جن بیشن داویه هفته گلن پریج لالمانیه تشکی وسهیه کو داویه هفته زاروک دبن جامعه مزگفتان جبو کو فری ولا اسلامی ببن
او یک ترکی دمشه مخابن طبعا واران زمانه ما یه جنبین کارو خباتن هنه که کم دمینن ادما کو من کاری که ام لدبستانان پولن کرمانجی آوا بکن که من کانی که ام دستن اولی یه جنبین یه چاندی ام کرمانجی به زمانه که بدن زاروک مخابن زاروک مجبور بدن که لآلمانیا لا أوروبا يجي زمانه تركي باخفن فير ببن لدادي جوانن ما هر چه کس لدروا به زمان بیانی وکی دانمارکا سوئد و آلمانیا به زمان اون باخفن جی تمال ده گلمپری به کرمانجی داخفن او جیش بود چیه جبر کود دو باف هینج تمال ده کرمانجی داخفن بلکه جی او بخیر نه حاکم زمان دن بیانی نه لو مجد بزارو بخیر کرمانجی داخفن مالین باندورا زمان کرمانجی هیه او چه نشانی مدده چاوا کل مال زارو مجبور دبن بده باور کرمانجی داخفن گرگم بکاربن لدبستانان یا جن بیجند وقت زارو کن مثلا بیجن وکی چاوا بیجن کورسک تنبوره کورسک دیلانه مثلا چشته واسه چه بده زارو کملو دریج به هفته کرمانجی باقفن یا کرمانجی خیلی بیر نکن و قلبه یعنی یا بزنن که زمانی که مهید ام دکار زمانی خیلی جی اندی دش یعنی بلیک مالبات اردام استاندنی ام دکارن توار اندی دش جی زمانی کرمانجی باقفن دوی ام هنیک ویب زارو که خیلی بدین فهم کرن بله سپاس یعنی برویج مت برنامه که ونگ دا گوتو و جاره کده بیم لدانمارک اختی که هم تشونی زمین ها بکنی یک وقت جنه که دانمارکی تاوکی زمین داد لجنا زمین داد شغلی گو از چومت بریوه گو اوک ویتنام هاتنه ویداره گو وقتی گوانا زمان ها کر از اشته چون مالا وان تاتم گو از چون مالا کی گو دو کرکی خیانه گو کرکی بدانمارک شدند کنه گو دا که وی رب زمانی خا برسوید دند که اما گوی یعنی بخش دانمارک شد زانه گوی زمانی خدند که گو از ونگ عجایب ما مگوت یا وجنکا چه مورد که گو یعنی مجی پرس کر مگوت کی کرکی بدانمارک شد تردند کنه تیب زمانی خا برسوید دی چیه و یعنی سبب چه دورد کی گوت کی از اتخاذم ما زمانی خش بزانن گم گوتی ایوان بزانن گوتی هری گوتی یعنی که من برسو زمانی خدای از این لایپی پشتکی پکرم بدم یعنی توردا مگو رول دی بابا پراستیجی بلکی یعنی صدی صد نبا اما صدی پینجای رولا کی مزن تلیزه کو کرک به زمان خواب بکن و کنجی گید زانن اگر که کرک کی انسان کی زمان خواب کر پر برابر چند هنر خا کلتور خا و شخصیت اکش پیرا چید به جبروی زمان کردی مهمه و دی باب جی گرک به زمان خا تیب حکرم بدن پریز عبدالله تو تاوی چه جوی گوتنا که دبین داو که خا دنکن داو که اکادمیک اون چه ما دند کنه yani bavarım Ali Baskır go Kürdiye standart ya naha am mesela ha belli bekin az beri ve tişteki bişim naha am tüin di ubav tam di ubav bekin tu evkeme tönen tu kurum eme tönen tu üniversiteye tönen tu mektebime tönen yani Ali Feri Kürdi buye anca Ahmet Feri Kürdi buye berivan buye جوه پرس کم جگنده و چند کسی که روی آوایی فیر کردی بیه یعنی هم انسانی که زمین هسته که رونشتیه کار کریه سر دوستی و زمان خیلیسی به bir şekilde zamana kalastığı ne mümkün ne zamana yani devoka eri mecburi am devoka haddankini bu zamanı haddankini ama جبوكو كردي إيروج أسيميلاسيون خلاص بده تشتكيتن لازم شو لازم أشمه نها يعني لأوروبا حقي أو كهية يا زمان دايك المكتبة داي ساعتك ليه زاروك يعني كرك المكتبة 8 ساعات خب زماني ويو مملكتي در باست يعني هون باور تكن بوي ساعتي كردي بسركبه Uluslararası demine. Naha mesela ne?
Mesela me ji bo ku Kurdî ji asîmîlasyonê xelas bibe em ê çi bikin? Niha em rastiya xwe bêjin. Em Kurdên Anatoliyê rastî wê ewkê da wî warê de em pir inatçine. Sesi 400 salin me xwe parastiyê wê derê. Niha yani Xarziyê te hecî kitabek nivîsandiye ser Kurdan. Lê dere tespîteka wî heye. Dibe ku yani Kurdan gundê xwe adeta kirine rêxistinê, kirine örgüte. Ji bo ku xwe biparêzin. Rast be. Lê em tecrübeya xwe jî bînin ziman vê evke heta salên heştê yani ya ku Kurdan xwe ji evke re girtin bawerin berîvanê got Kurdan ji derve jî nezewicîne. Tamam bi wî şeklî em bêjin bi vê metodên kevin me xwe parastan hatin îro. Yani ji bo ku min bi xwe dîtiye jiyê ez bêjim elektrik sala heftê şeşan hata gundîme hevalme. Dema ku heftê şeşa elektrik hata gundîme yani berî we bi tane öğretmenek hebû. Öğretmen asimilasyon dikir. Li du Kurkan bû, işte tu got Kurmancı dengmekin, Kürtçe konuşmamak olla hebû. Bi vî şeklî asimilasyoncu ki bir tane hebû, ew jî öğretmen û anca em bir hinek jî xweceyî got. Lê televizyon kete nav malan her malekê asimilasyoncu kete nav. Ji wê salê şunda yani Kurdî herîfî çû. Ha çi bû? Berî ve mesela dîsa elektrik tune bû ji bo ku ez bi xwe jiya me ez divêm. Çi dû yani şevên zivistanê em diçûn li malekê top dibûn, işte yekî çerok digot, êdî jî gil dor top dû. Va yani va hem aktarma ve guhastina kültüreye. Tu diçû li dor wan rûtiniştî li gund te ew çeroka tevîsî, te tiştekî din tevîsî, ev kültür devam dikir. Deva ku televizyon kete gund ev qet bû. Ödün ne diçû li dor çerok bêjekî rû netirniştî. İşte li wê derê din kültür tava dibe. Yani heger tu kültüra xwe, çeroka xwe, kelamê xwe heger tu neqlî jenerasyoneka din nakî wê deme ev kültür dimire. Em vê rastiya xwe bêjin. Dudu ez nabêjim ji bo me ama yani niha Kurdên Anatoliyê li ser meselekê deng dikir em bi du zimana deng dikir. Bi Tirkî û Kurdî tevdî hev dikir. Çima yani pasporên bî îşî dibêjin ku va merhelayeke êdî hûn tu bin bîre geçtin. Ji ve şunda yani ev zaman ev du zamanı ê bibe zimanê Tirk. Aynı zimana Erebî li ku tu de bila bibe. Niha eger em ve tizane em hatine tu bîna bîre dana niha hevalme. Ji sewê ku em ji wê bîre derkevin em ê çi bikin? Yani rastiya me vaye. Babu kalê me sesi 400 salin parastine. Ama îro televizyon tu malata de bilgisayar ketiye beriye te bûye telefon tu nikarî bi wa metodên klasîk xelas bikî. Bî zimanî xelas bikî. Zimên ez dibêjim. Ne zarokekî. Tu dikarî li mala xwe Kurkê xwe re bi Kurdî deng kî. Dayîkek ber dixe hene pir mînak hene ez jî divê deretî bînim. Her zamanî tu zanî yani Kurdî, Tirkî. Lê ez tiştekî dibêjim. Niha li Anatolya navîn li gundekî malbetek çi qas li mal bi Kurkê xwe re Kurmancı deng dike bila deng ke. Ew kuruk çû mektebê 8 saatan bi Tirkî xwand. û zimanê perwerdeyê bû Tirkî kes li xusûra mesleke Kurmancı ji asîmîlasyonê xelas nawe. Niha ji bo vê jî derbas bibî perwerde eğitim gerek bi Kurmancı be. Hama Tirkî jî fêr bibin, em wê jî tiştekî nabî. Gerek qurumê me hebin, saziyê me hebin. Gerek ekonomiya me. Yani ji perwerda da dest bê bikî, ekonomiya me jî bi Kurdî be. Pazara me, pazarek em terin bi Kurdî be. Pir mühim e dibêjim bi spor, ez nabêjim. Dibêjin ku mesela belediyeka HDP demekê etiket bi Kurdî nivîsandir. Rastî pir mühim bû. Yani tu Kurdî tikî her qada jiyanê.
و مدیایە کا مهبت کردی بن هم راستیە کا بێژن ئەمی چ بکن ها ئەمێ بێژن باوەڕن حواڵەتی گۆ کوردیە ستاندارد yani ئەمی کوردیە ستاندارد بۆ ئەکرد کوردیە ستاندارد چییە کوردیە ستاندارد یاکوە هەر ئەندامی وی میلەتی ji hev difam dikire niha Tirkî de mesela rojname derdikeve 100 rojname derdikeve belkî Tirkiye ew rojname bi zimanê standard derdikevin yani Tirkiye standard derdikevine ama tu herî Çorumê tu herî Çankırê tu herî Qulê insan li sokakê ama bi devoka xwe denk dikire ne wilo ha Kurdî re ji ev lazim e ama îro Kurdiyek emê standard tune mexabe ha em vê dê û bavan yani xîrata dê bavan nikarin bikin mezektir ama zamanı standart afrandan biçin me çekir peki zamanı akademik yani zamanı ku em bêjin hukukçu denktir zamanı hukuka akademik em bêjin tıbba akademik em bêjin sosyoloji akademik az ne mecburum yani terminoloji sosyoloji yani akademiya zamanı akademik sosyoloji sosyolog bizana hukukçu bizana tıbbe doktor bizana ne az ne mecburum me bizana ama jmera standart lazım az vet beşim rasta her tim emrol edi u babantinin zaman ama mecburun em yani ve zincire halkayın ve zincire geçişe tamam bakır perverde eğitim ekonomi ticaret pazar u medya hatta ku andan tamam nakin Kurdi halas nabe belki tulmal ekha çant Kurdi halas biki ama yani ev Kurdi del mal Kurdi fikri 8 saate çöp zamana gidin Kurdi fikri halas nabe yani estibijin vat hemen demida tişteki siyasiye yani Kurdi te evkaka Hasan ra derbasına bu yani darbe şunda kanunda derketi bu numara hacı 2032 bun baverim yani Kurdi kadar hatikir yasak tikir ama nabi Kurdi te da darbasına tu tugu ve şanat zamanı din tarif kiri bu tugu zamanı düyemin el velateki bir veşan ne yekir yani zamanı düyemin ciran aşı Nel Irak'ı zamanı yekemin Arabiye ya düyemin Kurdiye. Bu işte zamanı düyemin tonu kari veşana biki. Yani estibişim gerek en servehtiye ki ava bikin, bilince ki ava bikin, da ko em talep bikin. Yani rastı em tımalı kada zaro ki hafir tikin, rola kitebe serdeyi u baban, ama em mecburun kurumu hacı, yani Türk Dil Kurumu heye, tam Düsüt Üniversiteyi Türkan hene, یک افتار کردی تن نه و مساعده جناب کنید 2015 وردا دولت ترک مزوپوتامیا vakfı سردان کریه توی که از üniversite که گرمانجی درد ama ben nakım müsaade nakım yani ev işe katı zanın ama tabii seçmeli Kürtçe dersi ev tuzanı ki seçmeli Kürtçe dersi bir Kurdi halasla ve daviye asimile ve jüve iznet edin yani yani ek az bejim baya hevit kim az bebem dersi bu işte. Spas tıkını Prez Abdullah. Prez Ali unha dersi Kurdidin hafta cara gedidin. Tkari hinek jmara Kürtasi bahsa ve dersa kun لگوته bortidin çan kasten un çan kas معلمن alaka ko çing haye kuruk çıkas hutkin de bab çing dibinin ve mesele سپاس عبال احمد یعنی مش پیشی داشت گو ناسنامه تشتکی گلک مهمش بوی پیشکتن زاروکا یعنی ام و دستی کریش بوی یعنی کاری کم تکنجی دبیجم یعنی کرد کیجان کرد به برا به سفت ناسنامه خلاص بکه جبویک یعنی مرواتی رابو سر نگا توردا تمت لێگەرنە کە ئەو لێگەرنە حتا ئیروجی بەردەوامە بیلیمێکم دەبێژن زانینگە لەسەر بێ پێشکەتنە ێزارۆکێکی بەسرەتە دەبینی ئەگەر کە تەمەلێ خەدەت کۆکێ خەدەت بە کولتورە خەب چەندە خەب زمانێ خەب نزانی کە کیە ji vê yani bi tirkî dibîn kişilik gelişimi yani kav nebû zarok nikare li pêşa rojê pêşkeve
امجی یعنی آهری مهم بیشتر از کردم از کیم از کردم از اشتاد باب من بنانا تاریخ من ولایت من وایت من چند من وای جبویک به فیر ببین ام یعنی تکوشی نگدانی مجادله کدانی بخوازم او کردم یعنی اکیشگو مالبات پر مهم تابه یعنی ام خواسته گوان تو سقمیش نکن اک نکن زاروک تن ام کردی وان تنگ تشنوه که یعنی زاروک بچوکن جی فیرجی دبن بس کماسی گلکن ای باش هنه که خطنگ ددنج هنه یعنی کرد وی آویدا از خوازم بیجم یعنی لسر زاروک خه یعنی زاروک پیش روز ما هم دبیجن اما باش اکناکن یعنی تی ناگنه یا جی بیرا مجول نابنه بوی ویجی پروبلم درد کبن یعنی روزه که هفته گیتن هفته گینن لسر داناستن مهم نابینن ای چر به کردی نبه چر به شکل گوان نیزی ببین واقعی که ماسی منه ایمه کردانه براستی جی و بوجی انسان پیتیشه یعنی تبی از حیات خه همو جیان خه دادم زاروکی خه بس زاروکی خه تا آوا که باش پرورده ناکی یعنی تل سر بدانستی نکسر در زمان کردی ناچی به هر آوا که لمکتب جی در دیجی رو ام توی شکلی هفته که جاره که ساعته که جی لیستی که دا کردی آخوندن دکن کیف آوانت خواشن تشتاکی نویه یعنی باش تمشه علی یعنی مخواست از ویج بپرسم تا هنک آنی زمان لسوید یعنی لاوروپا گشتی که هیا لسوید ایرو اگر که چند مره چند آیله چند کرک بگن هر نوع که ام بین سازیا پرورده بی ام خوازن زمان دایی که زمان خب کرک ما فکرم بدن سازی ایس بچه آبی چه بکه یعنی اگر که 10 مالوات چون و 15 کرک هنه که احمد 8 زاروک تذکر جیر قرصه که جات کی یعنی ویجی مالبات بین یا جی نفسه بنفسنن بیشین جیرا یعنی دیلکچه بدن دیلکچه که بدن بنفسنن و جیر قرصه مجبور دولت مجبوره که جات که بس معلمه گیش بدوان معلمه گیش بده یا مجبور آره بس يعني يا دبي ذاتن كردي المال تزانن دبي ما يعني برستيج بربيتيشم يعني كرد زارو كما مثلا كرد ما اناطولي يك هبو فاميليك من عائلك من ناس كربو يك جي روجاوا بو اي روجاوا جو يا كردي بيش كما بچ عربي جمر لازمه اي ديج جو يا كردي بيش كما بچ تركي جمر لازمه يعني تبيتي شيء دبي يا تینا گشتنش بوی یعنی تو خواسته که زاروک خشت خوازم دبی از کردی خواهیم باش ifade کن بس مالبات دبیجه نه یا چه بکت بی یا تبی چی مالا وان رونی بیرا هشیار بکی بیر در بزاننت بدی یعنی بی آوی زحمت برستیج اما اگر که yani az bêjim li fêrşkulan yani dagîs li dagîsa bi kurdî mekteba pêşemîn jî ke maxçe zarokan ê biçûk ê heta 6 salî dikarin bi zimanê xwe kurdî jî fêr bibin bes aîlê dikare biçe bêje zimanê min vaye ez dixwazim dewlet jî derfetê dide îmkana dide dixwaze ek bike bes tu li ser xwedî derneketî dewlet jî ek nake yani mesela li Stockholm dibêjin mamostekî Kurd hebû behs kir got اگه محله که گله کرد مانا تو لیت من گو هاتنه گو من مستب ترکی دایی بس زاروک فهم نکن ترکی نزانم پاشه لی پرسی که کردن همه دولت به قبول نکه بس تدبیجی یا از خوازم زمان من دایی که دبی ترکی اتولو گو دولت نکاره تشتیر بکه یعنی دبی خودی مالبات لخودی درکبن زاروکا بچن دولت و امکانه داده ملت yani az dixwazim û serê xwe rêzê xwe napin kesek bixwaze ji bo wê tişek bêje bila heman bên têkevin naberê ji ber ku yani ti vir da rol hata ser rolê dezgeha gerek em çi bikin wek pêkan wek êdin em bênê bîrnebûn kesek û xwe wek pispor dibîne kesek xwe wek mesûl dibîne yani
ام چه بکن کی کو ام ما انسان ما بین کی یا تمام از تخازه ما زمان کردی جواب به کی دخوازه بلا برسه بده ام علی دست بیا بکنی جیب شدن ام درباس او کن آره یعنی اکا وقت کردن اول دوری نوین لستوکهلم لیو لگوتهبوری او قرصانا دست کرنه تشتکی پیروز براستیشی یعنی کرد بس بزنن کرد بین جا و زاروگ هفته ناس بکن بیشن ام کردن جی بس تشتی بر نخه نه حوجی براستیشی او تنه او میجای وان دا بمه او بس مثلا زاروگ همین بچوک بندگو 3 سالی دبی ام چما نترکنی يعني 80% دبي ام چما نترکنی یا تشتري تركيا حمو هدرك تركيا دبي امش من تركيا اذا فهم كرن بدي جواز عليك نار باجا تعملك جيرة تشاد با جبوي با يعني دفيك ام هي صفت مالباتا فير كرن بدن هم تشو شجاكله بگن از بين نزل برستيجي تك بچي مالا پير دنكي باختي بيجي او تو زاروك خاشي زاروك باشي زاروك تخوزي دفيك تفر بكي يعني سويت بروستي چند کنفرانس پانيلا و اكرنا ناسنامه گرتن تشتكي گلک مهمه جزار به يعني تلسر بي كوتي مازند بي تل بهدرج انتگره دبي تتكاري پوان را هم پر بر اما تا كمنگا خاطر ناسنامه خا ناس نکرد نکاری اید يعني تي بين بترگت بين چارپق یا يعني اكتك شخصيتك تا چارپق در که بوله تنکار لپیشرش پیش بکاوی جبوي يعني شخصيتها جبوي هكا تبي زمانها كولتورها چاندها همو بزارك خد فهم كرم بدي بناس كرم بدي يرو مثلا حوال عبد الله جو اسيميلاسيون براستيجي تشتكي قالك خرابه يعني انسان بي اكدب شرمتك ذاك بري مثلا كنج منج قد خاكربون كنجو بار مثلا وشب تربان دربان يرو انسان دبي ياو چه ياو زمان چما قد خات به الدولات تكن دولات پیش نکتی او تكن بس يرو تكنولوژي ديجيتال ميديا بالاف تكي هر کس دبينا لاوروبا هر کس کی ترکیه يعني انترنت هي خوزي خفير بكي تخفير تكي يعني بس او كتير دست شخصا يعني شخص بغازن بهار واكي بغازن زغرق خجي نتش المكتب يجي خفير عائلك سويدي هابو تبي زغرق خاص 3 سال حتى 4 سال بوتك خاصنا در كتنا دنيا تريد دبيجا يا دبي زغرق يمكن از مكتب وانت بوته بدم بخددن مكتبه ددن زاروك خا ام هیچ نه علاقه دار دانی بزاروك چه مكتبه چاوات که چند که چرنا که چاوات چه نه خما میجی پاش جام دبین یا زاروك مچمول بو يعني دبي ام خبر پرسیار ببینین سفته سپاس از رجی رجات کم او نویسا پریز خزان شیلان جارا قدم بین اثر اکرانه از این بخینم باز بیجم پرسک بریوان رجهه و به مناسبته اما او که بدن او که مافیا خواستن بدن بریوانه رجی اگر تو بکاری نویسا خزان شیلان جارا قدم بین اثر اکرانه یعنی بریوان وک انداما که انستیو کردی لازمه چواره کرن که مالبات کرد بگین وی او که وی هشمندیه که کرد خب بیشترین زمان کردی پریز خزان شلون گوتیه دم باش حوالا هجا و پیروز دکم گوتنه که دایی کن که ترکی نزانن زارو کن به کردی نزانن مزن کرن لی اینجا و از چوم هینک مالباتن که کردستان هاتنه بخوابم به ترکی داخفین من شوق درباز کرد من جوان پرسی چما از خمگین بو مالباتن ما ین آنا چوله دایی و باب والله زاروکن خراب کردی داخفن هینک وکری مروی من بریوان خانم تشنا بیجه از یک کیف خوش ببم بله گرک سپاس که جبوی با موسیقی خزان شیلان جبوی پیامالی آنها سر پرساته جبو که مثلا بکاربن روشا زمانی که باشتر بکنیم وکی سازی چه ارکا و چیه هم چه دکارنج و داخواز بکنیم وکی پیکان وکی انستوتین دنین زمین قیاس دبیجم اری و هر چقاس ام بیج هدی هنکی ام کارو خبات ور در حق زارو کدن هبن
بعد دبستان ل سوید و دانمارک هفدن آوا بکن و درسا بدن زاروکا پشبازیش بود درسا بدن زاروکا لدویم بگشتی کارو خباتن خیلی زمین این لیج آستا قرصا زمین درخن یه دویم جوی استی در باس ببن دویم براستی جی حول بدن بجواکی خبیش بغن مثلا منک دبیجن بحثا زمانه کرد آناتولیا ناوین و کرمانجی استاندارد داده کرنی مثلا دویم بر و چاره سر بکن ام چاوا دکارن و چاره سر بکنش برگو کرمانجی اری دبوکه مهیه آلیه دن دبوکه خواهنه اوش بوی کرمانجی من دولمندیه که بیار که امه وکی قصورو که ماسیه که ببینین نابه مثلا امه چاوا دکن ام چاوا دکارن بخه و چاره سر بکن مرق دویم مرق هبه انسانی که تشتک مرق ترلی هورد به لچاره سریان دیگره مثلا ایرو لباکور گله کی خباتن لسر زمین هنه مثلا بینی کوورتن واشاندن پورتوک هنه یه لکولنه یه رومان یه چیروکان یه زاروکان یه مزنان و پیروژی فرهنگ هنه براستی جی کارو خبات گله کی باش دمشینن لشناکو که ام بیجن ده برنامه و ده چالاکی موسا ده بکرمانجی آلیه ما باخفن ام فرهنگ که پیدا بکن ام چند پرتوک خیلی بیستنیاجی لسترانی که دماغ ما گفتار کرد دماغ ما پروگرامی که گفتار کرد تنه گوتنه که بالا ما کشاندی بریوان گوتنه کرد او چوب گلو لفرهنگ بنیرن او بیرون ما ببینیش اوج بوی ما پیشکتنه که یا که عمل ورد دکتنیاجی یا که ام حاول دادم کارو خبات خبرکن چیه ام حاول دادن پیلن به ترکیج ناف کرمانجی خداخل و کرمانجی خب آوایی کی بکن کرمانجی که خزایی و خیرو بکن کرمانجی که راست کی با مستیم تک علی و که عبدالله جوگو براستی بله وانجا آنی زمان دوام کرمانجی خط کرمانجی دولت مدن اروپایی همو ترکیه اروپایی همیان زمانی که استانداردن زمانی که مدیه هنه زمانی که روزنامه هنه دوام جوی بلکه دولت متن بلکه دولت دن کارن براحتی برنامه که چه بکن روزنامه که و تشتوزه چه بکن اما امجی بسایا رخصتنا وکی پیکانه برنامه نو ساده ام دکارن کرمانجی استاندارد بکن و همو کرمانج گلم پریجی کردن لباکو جهبده فام بکن دماغو منو چه کن دماغو من آگهی کن دوام جهبده فام بکن دماغو من بان تکلیک شکر زمانی که می هفپار هبه جبوی ویجی قیز بیجم او کارو کباتن سازیان جا آستا قرصا زمین در باس ببن یا بکیرتر بجبومه سپاس برز عبدالله نها مسئله ها چخ بو سر دزگاه سر سازیا و یعنی بگوتنه که ما قرشون لننگ خست هات گشت ما گرک ام چه بکن وقت سازی و دزگاه کو ام انسان خه بیب حکرم بدن آنجی قانی بکن کو هر کسی کرکی خه بشینه ام بین قرص زمان کردی توانی زمان تاگو تیره ناکه ببه گرک زمان دانساندن زمان روشنه لی دیسا جی اگر کو ام لسر وی او که بچن لسر وی ترنده بچن وقت سازی گرک چو واره کرد؟ yani اجی تبلی حوالا دوم yani با گوتی خیرات شخصی مهمه yani ام وقت شخص استقرار چه بکم جبوی زمانی خیر نه yani با yani کردی yasak کرن تشتکی نه انسانی ama کرد نه مثلا اجی رخنه بکم حوالا کت بدیم یاوت بدهوا که خد دنکه yani اجوان رخنه تکم yani تو چما هول نادی yani تو جبو که نفهمده کی تو تخازی که از دهو که آناتولیا نابین دنکم تو چما هول نادی مثلا جبوی فهم کرنه هول دانا کتر کرنه yani ام کرد براستی جان که پرخست کنه yani şu kurdbun ağa pırhast kene ama demek ki yani yek ji kurdbun amara tişteki bir şey ama kıyamet errak ama ji bu ve am hevel bedin tişteki bikin çaba eke bedin dur da ji em pır zayıf ecvi rahne bikin yani her türlü yani lima ev rahne tekirin nahar rasta yani pekanji براستی
دوی او که ده yani o farklı yani gote asimilasyon jibu yeme mesela en mühimi. Çünkü em tönetidir. Em tevatır. 6 salişonda, 40 salişonda yani makas ne bir jela Anatolia navin kormancı bin. İşte ne? Vap gote karo habata ka kesek bir tane ve vallahi nava. Jber ve em yani tane bahar. Em jber ve tane örgütek. Em bu evet tane rekastine ki dengeme zede bedik işte. Yani ha bunu bizanın not diyor le Bulgaristan'e navi gündü Türkan güherandı. Kırın navi Bulgari. O Bulgari yani Türkiye'nin ile Bulgaristan'a hatın Türkiye. Türkiye bunun mülteci. Yani ve deme devleta Türk denge kapır dertken. Tugu çımat ve. Var net işteki insaniye ama evk net edip. Yani 20 milyon Kürt net edin ki zamanı van kadar hak edip. Yani evk albert çavi net edip. Bulgaristan'da tugu da çıma navi gündü Türkan güher. Yani tişek mesela acayip. Naha acayip beşim. Yani navi gündü mechatın güherinde. Navi me bu ne kadar. Nizam çubut. Jiber veci astedin em rehastini ve peka gerek dengeme zede derke ve o talebek ama hep. Talep ama çiye yani korkuya millet düştük Türkanlı mal Türkiye denkine tarna mektebaka Türkiye. Ama Kürdi denkine almal tarna mektebaka Türkiye. Ancak Arabi ancak Farsi. Vana tişteki insaniye emci tıkalsın yani Kürt'ün Fransi İngilizi çiye jvanra mektep gerek mektep Türkiye Kürt'an rajib bebe em vet hazın vacit tişteki per insaniye gerek ve bin zaman. Ha bu ivet çi halas bibin valla bu ivet em zamanı halas bikin zamanı ma bebe zamanı perverdi. Bebe eğitimi. Emi ve talep bikin devleti. Emi devleti medyaya hap zamanı habikin emi talep bikin. Yani hatta ki Türkiye me şu 7 saliye kadar dest eğitime nekin o bir şekli devam nakin, üniversite nakin, doktora nakin, nizam yüksek lisans nakin, bavar bikin Kürdi halasmada. Yani var ravşa iroda, ve dünyayı ne mümkün evalma. Ciberveci em yani ciddi neziki mesele bibin, hemen ekşip hiret bin, yani kalki havalimin jivane sürgün İzmir'e kiro, Türkiye'ne tızani, de hastı bu nizam çi bu duracı sürgün kırıldım sürgün İzmir'e tabi hatil İzmir'e Türkiye gotuna kaptan iş firma bu ya una diyor. Lama halet gotuna illala yani henek ende bizanın prasti amcısa khirat ben am nadişin yani Kurdiş zaman edin bir kıymetleri Kurmancı zaman edin bir kıymetleri na herkes zamana şey dayı ki he ev çimden tikirmiş hadden denk. Vatıştaki per insaniye ende talep tikin u vecib dengeki bilin talep tikin. Yani gerek ende bikin bu ki zamanı meci halas bide yani. Az vet bejim. Yani de her kadar jiyan edam. Sibi emlamala hap kurdi ba akıfın, li sokağı kurdi ba akıfın, mektep amat kurdi be, pazar amat, ticaret amat kurdi be. Hatta ev nebe u bu zamanı meyi akademik çe nebe gerek üniversiteye mehebim, gerek enstitüye mehebim, jibu yani Kürdiye akademik bir afarandır. Ya standart tabii standart işte gidene, akademik işte gidene. Yani liberme seçim ekeye, yani her Kürt rastı ve liber çavan begre. Yani Kijan Parti tabii ya az jibu Kürdi, jibu zaman edince yani Çerkezi ve ji nizam Gürcü ve ji bu zaman edin mafi hakkı eğitim ettim gereken denge hiç beden var ya. Jibirda dest bebekin az beşim. Tevidar min evik da bersavata da kek Ahmet. اجد خوازم لسر كرمك علي كرمك دوم سازی کردی یعنی رخنک من
سازی جبوی سازی بنا کردی باشور کردستان پرستیجی در فتح وان گلکن بلکه 20 سالن جی وک دولت شغلن کارت کن دیک سر زمان کردی نه بس حرمی یعنی تبداو که درجی و لکولینا و آوا که اکادمیک لدروا لهندره ولات به کار بن به بیچه که باش سر به اکید داستن جبوی دجمن یعنی دولت داگرکار kültüra me, çanda me, tarixa me her tiştek belewê jî kirî yani gerandiye çeka ser xwe kirî dibê em xwedî di van hemû derkevin û tekrar wana bi mirovatî, bi însanetî, bi Kurda bi naskirin bidin. Ji bo ve yani li başûr pirastî yani ez nabînim çiqas bandor li ser zimanê Kurdî yaxud çiqas pêşketin li ser vî zimanê Kurdî heye li ziravê din mesela Havramanî, Zazakî, Kelhûrî hêdî berve xelasbûnê diçe dibê li wa ziravana jî xwedî derkeve ji bo ku mesela Rojava jî wile bes Rojava ana hîn sîstema xwe baş çê nekirî ti şer dayê bes başûr derfetê wan îmkanê wan hene dibê bütçekê ji wan re veqetîne gerek hundir û gerek li derveyê welat alê akademî da li ser tarîxa Kurdî li ser zimanê Kurdî bisekine. Bo vê rexneke mezin. Spas. Berivan bediya bulduk Sarhan ew jî meelimlığî dike li Göteborg dibê ji bo kurika ya rast ziman li mal çing em bi wê devokê bi wan re deng dikin. Wekî din nabe zimanê dayîkê. Kurik ji bo ku fam nakin aciz dibin kî devoka xwe baş deng kirin mezûn bûn ziman standard jî pê rihet hûdikin. Berivan tevî çi bi vê meselê ra em hinek ber ve dawî jî hatin em gotinên wê dawî û daxwazên we jî bigirin em yavaş hêdî hêdî em ber ve hev bînin. Balê saeteta xweş be. Ya rastî erî mesele em dema ku bi Kurdiya ya jembî kurmanciya standard bi zarokan biaxivin rast di barê zarok û dêw û bavan de jî mixabin pirsgirêk derkemin hev difam nekin lê meqseda min ya şexsî ji kurmanciya standard çi ye peyvên bi Tirkî gotin em bi Tirkî ji zimanê xwe derxin ev ziman ji xwe bere standard dibe. Na îcarê me got teknolojiyê jiyanê me zebt kiriye mixabin belkî hîn me wekî Kurda Anatoliyê navîn te aliyê dîtbar yani ser televizyonê ya ser internetê di derbere zarokan de tu zarok tu me zaroka tu ne lîstikê me zaroka tu ne ama Kurdên Bakur zarok tîdî çêkirine. Dor de gelekî program ji bo zarokê hene dema ku em li mal hinekî hewl bin û peyvên bi Tirkî kem nav gotina xwe dibêjin bikin kurmancî bi wextê re ew pirsgirêkê ji holê rabe. Giringiya ki dinek ez dixwazim balê bişînim ji bo ku meriv zarokî de bi zarokê xwe kurmancî deng ketim malda ew e ku gewriya kurmancî. Zarokên ku bi zimanê Tirkî mezin dibin mixabin de wextê ku pişt re kurmancî fêr dibin zehmetiyê dişînin ku wa peyvan wa tîpan ji gewriyê xwe derxin. Ji bo wî gelek giring e ew bi zimanên biyanî biaxivin jî divên vêr kurmancî biaxivin bu hewan hîne ew gewriya kurmancî bibe ew qirika kurmancî bizanin zarok bi wextê re belkî yê xwe helbette kurmanciyê xwe serrast bikin lê divê em nebê hêbin binêrin hem te aliyê nivîsê de mesela kovara bîrnebûn ya Kurda Anatoliyê navîne te aliyê dîtbarî te aliyê ser medyaya civakî de jî pêkan heye. Pêkanê gelek kar û xebatên wekî kursên zimên ji ser boî zarokan jî çê dike. Wana gava pêşî avîtê divê em ji wekî Kurda Anatoliyên bibin yek piştgiriyê bidin wan û em bi hevdira pêşkevin bi hevdira zimanê xwe derkevin ew pirsgirêkê hêdî hêdî ji holê rabin ji bo zarokan jî dubare dixwazin pêşniyar bikin ku pirtûkên zarokan zaroka xwe bixwînin ew ê hêdî hêdî wa zimanê standard jî bizanin. Belê gelek spas vek Ehmed. Em jî spas dikin ji bo nêrinin te. Pirêz Abdullah em ber ve dawî bername hatin ez dixwazim derbarê evkê de bername da zimanê Kurdî de gotinên tê ku kesê ku li me meze dike çi bêjî? Yani çi bêjim aslında pir tiştatin gotin me giştî jî gotin ez dibînim ku yani zimanê însanekî yasax kirin ne hereketeke însanî yani hereketeke gayrî însanî ye
û kes jî vê layık xe nebîne. Yani eger em dengê xwe bilind derxin, em bibin yek, em rêxistinê xwe quvvet bikin, em dikarin xe ji vê asimilasyonê xelas bikin, nev xwe yani em ji bo zarokê xwe em yani hewil dikin. Yani ji va salina şunda ez tu em nikarin herin mektebê bixwînin. Zarokê me ji kurikê me ji 7 salî da dest pê bikin, ew ê asıl vî zimanê çê bikin. Yani em ji bo ve hewil dikin. Yani carcaran jî şaştiya gusa heye. Na, em vî mafî dixwasin zarokê me ji 7 salî da dest bi mektebê bikin û jiyana me jî, heyata me jî bi Kurdî be her avî da. Ev destpêke yani pir yani pêşketin jî çêbû ama em dikarin çê bikin. Yani hêjî çê bikin heta ku em van bi dest nexin ez dibêjim em zimanê xwe nikarin xelas bikin. Yani ez dibêjim herkes, her insan, yekû xera dibe insan ki Kurd be jî, Türk be jî, Çerkez be jî, Laz be jî qebûl bike. Yani ziman yasakkirin ne hereketeke insaniye û li hemberî be. Gotinê min ev in. Spas. Gotinek pirsek ji te hetiye pirs kirin. Abdullah Bey, Orta Kürtlerin Kürtçesinde Badini Kürtçesi var mı? Valla ez ne pisporum, ez naxwazim zêde biaxivim ama yani evik zaravayê Badînî ez ji telebê xwe dizanim zaravayek pir cuda ye. Yani ez nabînim di navbera Badînî û Kurmanciya Anatoliyê da pir şibandin tune. Yani benzerlik tune ya. Spas. Ali yani dîtina te me pir tişt denkir gerek em çir bikin ku Kurden Anatoliyê navîn li zimanê xwe li Kurkê xwe xwedî derkin. Helbet lê derdikevin lê ji aliyê zimên da yani çi ware kirin ku malbat aile li çi li welat çi li Ewropa bên ki em dixwazinî Kurkê me herin zimanê Kurdî fêr bin. An jî ez vê ji bêm li vê derê li bajarek Estimam gavekî Kurdekî ji başûr li Rojava ji mayê mîna davoka me deng dikir, li Rojava mezin bûye. Xwast ki li wê zamanê hîngê Danimarka ew jî didan dersa Kurdî jî didan yani dersê biyanî zimanê biyanî. Li vê derê xwast ki Kurka hevgîne yani du sê meha li ber xeda ku pênc-şeş teleba pêdeke û ewkekê em bênî polekê veke an jî sinifekê veke. Gavekî jî vekir ama bi çi zehmetî yani wê çaxê hîng zehmet bû. Tu derbarê vê de tu wî çi? Kak Ahmed yani em li Avrupa'nê mesela li çaralî Kurdistanê pê insana ra didin destînin deng dikin welatê dawgirkar li her derkê polîtika xwe yek e. Yani asimilasyona ji bo çi dimeşînin ji bo te ji çava bikin, ji çav da bêxin. Yani Kurdî yaremişe tiştî nava tarîxa xwe tune, va tune, vahît yani te piçûk dikin, te ji çav da têxin ji bo tu ji kültûra xwe çanda xwe dûr kevî. Bes rastî xwe newre ew her tiştek birine çexe ser zimanê xwe kirine em sala çûnê heke tatîlê dereke Yunanistan bû, ardeke Yunanistanê bû. Ya stran dibêjin, tu dibêjî he va Tirkî vaye va kulamaye. Hemû stranê wan çexe ser zimanê xwe kirin. Ez naxwazim kültûra wan xerab bikim. Bes yani dizandina ê mejolûne hemû Kurdî heke çexe ser Tirkî kirine û tirfoşin te li çavê te de zimanê te, kültûra te, tarîxa te têxin, dibê em li vê xwedî derkevin. Zimanê nime zimanekî pir dewlemend e, xwazayê heke de yani çandê da pêşketî, tarîxa wê jî gelek kevne. Ji bo vê ez dibêjim yani hemû malbat ji bo xwe, ji bo zarokê xwe li ser xwe xwedî derkevin pêşî li nasnama xwe, nasname jî bi ziman pêş dikeve. Ji bo vê yani parastina ziman erka me herî mezin e
اما بچه آبی بپارزن کارم تکم تگلیب مرا به عبال دوبا به دزانا و یعنی خل سر به فیر بکن خیک بکن از چاوا زارو که خب باشتر پرورده بکن از چاوا پیش رو جوان اشته باش بکن دبو تکم نکولی نگوان او راستی ببینیم راستی جی ام هیویدارن همون کرد نخال زمان خال تاریخ خال چند دقیقه خودی درکرد سپاس علی وی گوتنی وی نویسی لسر اکران حواله نویسی عدنان مکرنس باشه هون جبوی پروردی یا کردی یا کردستان باشور چه دفکرن کی برسه بده کی درباره بده تشتا دزانه Yani az hazım tişteki beşim nahal yani başvuru Kürdistan'e prasti yok am Liverpool dibinin yani nefşaka jenerasyonaka kupetanep Kürdi taakfe heye lip sorani yani Liverpool çand roj berbe disam nevisak han got yani le başvur grani katmaya daim kormancı ki paraniya kordan kormancı yani le gor هم تخمینات بین 65% کرمانچی تاخفن لی از تنوع بیشم tabi yani az ser haberak mıkhande astıyım yani granina ne edeyim kurmancı soraniye ev rastı kemasiye kurmaz işte gidin az kazım bejim yani nizanım ev diskusyon yani tartışmaya da mesela sorani edebiyat sorani devlemende بس الفابه و دبیجن یعنی نظام چخواست راست دبیجن مثلا الفابه لاتینی اگر بکار بینن ترکا جرا شرط کردی گوتی تو نکاری الفابه لاتینی نخواست چخواست راست از نظام بس اگر تشکیوان هوا مثلا با لاتینی به همچی تکارن فیری و زمان سورانیش ببین اما الفابه اگ بو برای نکار بخونه خواندن وان پرتگال وان و گیدن مثلا من دو PDF گرفتم یک ج کامپا محموره لسر زمان کردی چاوا فیرت کن فلان یا پرستیجی پر خوش بو جبوی زاروکا اما باشور نظام من ندیته یعنی دویک بالا ببد دویک پیش کود دویک در فتح و هین زیدنه من تو تحصیل یعنی بلکه جی کماسی منه اما من پر ندیتی از وی بیشم سپاس بلنگاز خریب گوتی زخت زوری لسر زمان کردی نهاتا بحث کرن yani مثلا که سر اسیمیلاسیون گو مثلا که گو راسته لی yani رجبر کو برنامه لسر روز زمان زکماکیو و ما هنا کتاب لاف کرد بلکه زیاده لسر نسکنین از خازم بریوان داوی بکن گوتن انت داوی بگرن بله یا راستی مخابن مکی ما مجی بحث کرن او جداهی الفابیان نه که لوازیت که زمان ما خالزی او جداهی الفابیان تنبیه که ما بکار با قنبه بخواندن نویسه وان وچه وان پرتوگه وان ما بخواندن لی مخابن نه که در فتنه یه لبگشتی سر کرمان جمعش بو که هم زمان خش بیر نکش بور که هم بکار بن بخه زمانی که استاندارد آوا بکن جبر که سردست و جمر زمان که استاندارد آوا نکن دوام به بخه بکن بوی وجی رجای من همو کردن ما خواندن گلک پرتوکن کردی هنه تا هر واری دا دکارن بخونن دکارن خپیش بخون تالی زمین دا از پنوی دخوازم بلا ناستا میخ خواهی در کفن لویج بخواندنه بکن هیوی دکم تا برنامه یعنی داش دماغ مجبوی زمانه کرماندی چه کردیسا اما به هین چاو بجم پشتکرتر هین به هیویتر بحث بکن از گلک سپاسیه و دکم که مالباطه پیکنش بکو ازر کن میوان برنامه خه مالا وابا سپاس کنی مالا تجاوبا که تو تبلی برنامه ما بوی اره ام ساعت که زیادتر ام دند کن بلکه ام ساعت اندن جدن کن تیرنا که پرسا که روشدم پرسی تو بیت مال ودا کیجان دا تلویزیون ترکیه والله بینچه هنه یعنی گیشتک مالی مدو جی هنه اما کردی جی هی یعنی کردی ام زیادتر مستکم از بخم مستکم موک نکنی یعنی ام لبه پسناندن خنکنی از بیم حوال گیجی وک منن یعنی ام گیمینه هفنی بزن متخوازن تشتگی بینج درباره ویدا والله yani gotuna haval rast ya
و دم زاروک خش ماشین مکتب ترکی ما تام بده yani هم تلویزیون درخن و دم زاروکش ماشینیم هم بیجنا ایشه تام بده آره راسته ام هاتن داوی برنامه سوژی پیکان تیوی برنامه که خیلی بریز فیگم فنر برنامه پرایوا ببه برنامه لسر زرزلا کل ولاتی ما قومیه و یه هنرمند کردن آنا چولی ناوین را چه بکه از وگیشت که دویجم سول بنده برنامه پیکان تیوی یا فیگن فنر بن هوزانا هیجا یا کردن آنا چولی ناوین ام به مناسبت هاتن داوی برنامه حتی سو بمنند خیر خوشی دا و ایوارا و خوش